nunana eye onye nyagbodila tɔxɛɖe magblɔ be ƒe blatɔ̃woe ya va yi. Nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwoe le anyigba bliboa katã dzia mi kpe ɖe nu nye ne mia akpe miado dza na miatɔ gbɔgbɔmetɔ Dr. WF. Kumoyi kafu na Mawu. Medi be ma ʋue me na mi be me kpɔ mi be mi nya me tɔxɛ ɖewo le fiesi ya. Miaƒe dzidzɔ ewɔ dɔ ɖe ame dzi eye ne me se dzidzɔ ƒe ɣli le teƒe ya edena gbe nye gbɔgbɔ me mi nya. Le dodoa nua ava bɔbɔwo be ava gblɔ mawunya vɔ yi me va teƒe ya ye me kpɔ dzidzɔ le mia mea gale dzrom ke be manɔ mawunya gblɔm anɔ gbe dom ɖa eye fiesi ya eto yiwo le nyaƒe agbewo mea edza ɖe ɖa elabena Mawu aɖe le mia si yi ke lolo yi ke nye Mawu gã aɖe yi ke si ŋusẽ le tsɔ wu nya be ketɔwo. Fiesi ya dzeɖoɖo age ɖe nyaƒe luʋɔ me, dzeɖoɖo age ɖe nyaƒe ƒomewo me, dzeɖoɖo ava na mi le gowo katã me le Yesu ƒe ŋkɔme fofo. Yeda kpe nɔ fiesi ya míeyra wo ŋkɔ míele biabiam aƒetɔ be fiesi ya la eto ɖe sia ɖe le ŋkɔ na mía wone na mɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Na be dzidzɔ wana dzidzɔ netrɔ zu nokunu, dzidzɔ netrɔ zu dɔyɔyɔ, wo ŋusẽ ne ge ɖe ame sia ame ƒe agbe me, le ame sia ame ƒe agbe me, le ɖoɖo le go gbagba gã aɖe me le Yesu ƒe ŋkɔme. Aƒetɔ wɔe be nukunuwo ne va me, xɔxɔ ne va me, dɔyɔyɔ ne va me, medo gbe ɖa be wo dukɔa woatso eye woazɔ ayi ŋkɔ eye woakpɔ dziɖuɖu eye ame sia ame la naneke ŋutɔ magate anɔ te mi o. Fofo míeda kpe na wo be ne wɔe na mi le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le. Mawu ne yra mi bɔbɔ na anyi le aƒetɔ la be yayra me. Nyagaƒo nuƒo na mi tsɔ ku ɖe dziɖuɖu kpɔkpɔ ŋuti elabena kɔasiɖa ya katã le takpekpe ya katã me DUTOƒO xexea me gblɔgodo ƒe nyanyui kaka ya me la dziɖuɖu blibo xɔxɔ ƒe nyagblɔm míele. Ye fiesi ya magaƒo nuƒo na mi tsɔ ku ɖe xɔse yi ke la nɔ asiwò be nanɔ dziɖuɖu kpɔm ɖaa. Xɔse si ke la nɔ asiwò egbe dziɖuɖu anɔ asiwò ɖe nɔnɔmewo katã dzi eye dziɖuɖu anɔ anyi na wò ɖaa ale bena dziɖuɖu ya natsɔe yi aƒe me eye nu yiwo katã ne kpɔna tsã yewo ɖuna dzi o eɖanye le edzi me na wo susu me yewo ye ne gblɔna be o kpale me tsi ɖa mato no wotrɔ ya wo katã wola bu ta ma ƒo ƒo na mi tsɔ ku ɖe xɔse la nɔ mia si ale be nu kake la va dzɔ ɖe ame bubuwo dzi nu kake dzɔ ɖe ame bubu medzɔ ɖe ame bubuwo dzi o wo ŋutɔ ya xɔse na nɔ asi o hena egbe kple dziɖuɖu mavɔ. Miava Mateo ƒe agbalẽ ekema nusrɔ̃lawo wova Yesu Kristo gbɔ eye wogblɔ nɛ be aƒetɔ nu katã mi metem nya gbɔgbɔ vɔ sia dogo o. Akpɔ be teƒe ya nusrɔ̃lawo do kpo nu eye woto nyawo hã na aƒetɔ la, woɖi ankɔ ɖe na aƒetɔ la, woto nyawo na aƒetɔ be adika ɖe va, kaka ɖe va, ye wotsɔ va na mía. Via ɖe be fofo ŋutsu ɖevi aɖe be tɔ kplɔ ɖevia va eye edɔ ŋɔdzitɔ aɖe le ɖevia dzi
eye o jakpakpa be yo anya gbogbo von Togo ko me ten yo be nu kata eye o le be wa no nya bia sem nya no bia se ya biam le mi o nya ba gbeme no bi nya bia de ko se nu kata mo ya me chon le ya enye chochon po mo kpoto le je nu kata de ma chon le menye akle de ke ma chon le me ya ja wumdo nu kata gbedodoro nyo me le kpodo nchio nu kata me le fu ya kpem do nu kata ye kaka yo le va ponye me ajido novi ne wona nya bia se be nu kata la do nchi la va vo nenye be kaka wa jo kweto dadi cho nu cho twenji to dadi e cho wole to dadi e le zozom ne ma ko le yimbe okpo mo na ne ko nya be e cho enu cho e soji dadi e pe ya la be mele do nchi pom ne e gbona bioge nenye be mi bia nya bia se nu kata e le be mi ado jesi do na ne o buta me cho nu yanti o nya metele wo mo e cho ya ha ne kpo be ye to kponu la fima e cho keme ha e do kponu la fima eye nu gedo le nya pa gbe o me gedo khena monami eye azon fika yimi le fika mi di benya kpo me kencho ba pa gbe o da egbe na kpo ba fe to aji be ya de o Togo le de kebe nu kata ma o me Mateu yo mon kata apato ba do Togo le me mi pe ya nye Mateu yo eye je chite pere ka nye Mateu yo nye mele sesindo nye Mateu yo nu semele nu nyo nye Mateu yo nye mele kpo jijo nye Mateu yo jijo mele menyo nye Mateu yo nye Mateu wo nu de kala gbeme nye Mateu yo alo nu kata o nye nu yo kena monami bena nya pa gbe ya ma yinko tamele popom na nya me yo gbenye zigbanto nye cho nya pa gbe na Yesu eye mi menya nya igblo mi le popom na mi to kude jedo do popom nuchi mi no nya bia se won be nu kata apeto la zaya me ana odonchi o kata mebela donchi la va agbo me fiensi ya nenye be me wonya bia se kpo nu kata e donchi ya azon evadona olo eye nenye be na nano nya gbana o eye anegbogbo o nu kat nyema tem yo don't you van le fiensi ya eye azon yi ko wonya biasia pekbla velia globe Yesu do nu glo na wo bena ela bena nya le mia pe dima ho se tae notre fima nenye be mi onya biasiro nya pa gbe o me zigedela nye chona mia be kaka o to danada mebubu oji be nyonu ya e wonua apeto ya de ke wonua dunyaglo la ya de ke wonua mi chona nya be agba o to danada me oji mi to danada nya gan ya de keji papa ya de keji mi chona ba gba o to danada gbogbovo oji du comme gbogbo oji mi chona be nya o kata to danada mi atogbe oji bo Yesu gbogbo mbe menye wa wenye kakao elabena le miape di ma hosetai nu kata amade matem anyebede yebe di ma hosetai yemetem le zona peton la pe mondi ma di ma hoseta nu kata yumeten gbogbo voan Togo la me amema gbogbo von wo jina be awo nu siko jina be awo la me pa gbeme elabena amianto me xɔse o tae nu kata mi le popom na mi toko de do madamada nchi o do lele malafima do madamada ma chi la menao eyi wo le fia dum de jio eyi wo le teo danyi ena ne chite pereka eyi ehemo no be metele na de ko wo me la gbe ame o no binye eye menyale ke na wo nu ike menyale ke na wo Togo le mo Yesu le globere wo jima hosetae nu katae ezao kata ele fukpem la tian le santo madan le nu kham le wo jima hosetae nu kata mi me le church ayim mi le church ayim kaka bo agbao kakao tere mi ajo nu kata le mi ape jima hosetae nu kata mi le kwanji yim eye mi trova zo konji la mi trozo client o ne konji be siasia gbe ele konji kasia game o jesio kaka o papa go ha do ba chikona o jesio nya o nyi de le komanji nu kata le o dima hoseta e fiensi ya non me la tro
Elle avait 20 me le gbonami. Bena nenye be xɔse le miasi abe logoku enela mia gblona to sia bena ne ho zansia mea me va ma fonu fona na to esu nenema la me be esu nenema la do ye jagbagba kaka tutu kaka glo he kaka glo tinu don eglo dogbeda eglo wonyabia se o kaka eglo enu akoto la fi makoe e ata fiensi ya me va gbodo be toma edola ho agbo mea fome wa mea la fi de pepe inelea ame yo le senkonye radio jida sogbe fiensi ya toma le ho gele agbo me le Yesu pen come na xɔse le miasi abele goku enela nyagbona to sia bena ne ho amadoli ofona nupo na toawe ya nyao madeke matema glonde toale ya lomelio amedo pona mpo na etoyo meletepo etoyo la joge na oda bi etoyi ko matema kpo ne le ya lomelio wa un poko pomole o tro ya de menye anoto asusumi o eton toto ila gbome oh jokwanya fika oto ha nyama menade ha etoma yikele nkono ne le kpo edola ho fiansi ya dolele be toma edola ho le fiansi ya nous vont be toma dola ho le agbome saya me eye satan pe bebe se dona me pe toma ele ho gele fiansi ya le Yesu pen comme ebene agblo na to siabena ho nada je achafumela eye ebe ele hoge eye naneke mele mia pentete wuge o minya miekhle ya zigede va yilo eye ne na churchia no nyayo seme alo ne na bibla onto ne pone eye bible va globe naneke mawunya bentete o gake minya ejejia mi kpona mi achecho mi anto mi ato mi tun mo to gblena do kiobe naneke maglo wo namu mebe gblela naneke maglo wo namu o gble gagleke naneke maglo wo nam o nukata ye mi abe dodo over china kpoji o ye jena gome nyude bo mi gate yi na ji o eye mi jena gome gake mete yi na ji o nukata mi ape drokuku ntegao china kpoji o elabena nyabia mi gblebe matewi o bo nyea mele me vagenam nenema o nyea mele me vagenam nenema o be ma je gome yi ke ma cha kpoji o apeto le gbogbo na mi be nenye be mia akwa apeto pe nyaji sele fiensi ala nu yo kata ti akpoji na wo no bi agatro gbogbo aje o gome me be na ga gbogbo aje gome kela eye elenu wuge eye ana avame le Yesu pen comme e naneke ma glo wo nami o blenam la naneke ma wo na o amarova na takpepe ya be ya wene e nu yo ole mo kpom na e be pastor blenam la blenam nu von la onyo blenam e o no yo amobo achoba gbe ana Yesu a e o me kpone be naneke like yo ike kayo le me o be wa we kwe la pastor blenam la mema we la blenam la bo ma fonu wa mema to kede le fiensi ya be la gbo me a agbe wa do la tro ma u penu sento ji pour la didi ko de Dieu le fiensi ya eye me kanu kake me ne to ne leola ma to no be ma u anabena dodo ma o yo katati akpojina wa agatro je gome yeye enaneke ma glo wo nami o Marco etama sheke people of velia pakpa velia eglobena ne na kon ebe ne na konami ne atema onane la komnya penubla nu ne na konami ntu ya
elle kwa be pede nu nu chikone ekpe be yewe kaka egloi nu tuya agbade le di agbade le ba feme kaka de le via ba gbeji eye kaka la fima eye ewonu si anu ike wa tema wo la megbeto si nu ka ke glo novi ne wonu yo kata ehia ba megbeto na wo ne we kaka glo eye donchi me va wo azode wo demona nu sike mawu atema wo damone mawu ne wa honko ne no ma tonu le fiensi ya mawu le nko hogane no o eye maglo na o be nu sianu anowo na o people of Velia le marco ba le tam sheke amen Yesu ekpe isia ila o nu ike Yesu bla joajina munto ebe menye be Mose globe olo enyo menye be Joshua globe o menye David globe o menye be America globe enyo kakene Yesu glonyade a ela be ye de kanye mau petenuvia Yesu amesike wonu katan ye wo keke blibo ya katan ne Yesu glonyanela enyama anya be na ne dodogo chome eye Yesu glo ne bena ne atewi egomenyebe ne atem akweseko egomenyema amesi kwesela atema onu sianu a onu neni ha a onu sianu baba nu neni ha nu sianu le agbeomea le wo agbeomede le pomewa mede le doomede le ntowa mede fikake ne kpodo kiolede magbono be atema onu sianu nenyebe atema kweseko ne kwesele fiensia maglona obe khokho popo agede lubon me doyoyo avanao katutu avanao elabena ne atewi akwesekola ne atem akwesekola ebena nusianu auno wowo na amesike kwese xɔse sikela nomiasi kena egbe kple nye etsoyi kelava pe dziɖuɖu blibo nukpɔntɔ yike mia kpɔa enye nuse xɔse kena xɔse abe logoku ene xɔse abe logoku ene be miatem ato dudzi nuvelia gbedodoɖa kple xɔse gã aɖe be miakpɔ dziɖuɖu egbetɔ ye etɔ̃lia nutete yiwo mawu nana mi to xɔse me eye nu mawo katã miaxɔe le fiesi ya dziɖuɖu kpɔkpɔ mebe eme la suasio le fiesi ya eye tso ta be dzodome kaka va kɔ ɖe afɔkɔewo dzia mawu ƒe gbɔgbɔ ana bena dziɖuɖu age ɖe lubɔwo me le Yesu ƒe ŋkɔme nugbãtɔ nusẽ yike le nenye be xɔse le mía sia be logoku ene si ke ana mi dziɖuɖu bedzi be nyagakpɔ Mateo etame wiandre make yakle kpekpe blavelia tame wiandre lia tukui blave ke Yesu gblɔ na wo bena le miaƒe nusrɔ̃lawo katã xɔsetɔwo katã yiwo dzi be yeagogo aƒetɔ Yesu la eye wowɔna nyabiase be nu kata la ebe nu kata miawo ya mietem nye dogo mahã Yesu gblɔ na wo bena le miaƒe xɔse ʋɛ ŋutie elabena vavã mele gblɔm na mi bena ne mele gblɔm na mi kaka ɖe dzi tɔe mele gblɔm na mi nyateƒetɔe be egbe mele gblɔm na mi bena mele gblɔe kple ɖikeke manɔmetɔe bena ɖe ne xɔse le mia si abe logoku ene la miagblɔ na to sia bena te ɖa tso afi sia nayi nagblɔ na to sia bena eto ka aƒetɔ to ka be nyagblɔm nele nutsua gbɔgbɔ vɔ̃ be tsitre me nu be toe le ŋkɔ nɛ eya enye gbɔgbɔ vɔ̃ be to eye to mawo nye dɔléle be to
eteni DUTOƒO be to yike ba lenkone abe to ene eye wo trɔ di agba le tem ɖe anyi ye matem avovo wo fiesi ya dɔléle mɔ dza ƒota gba la dzo bena be amen gbɔgbɔ vɔwo dza ƒota gba la dzo le agbewo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Egblɔ be miagblɔ na eto sia bena eto ka gbã dɔléle le afi ma, evelia tete ɖe anyi be to hã le afi ma, tete ɖe anyi alo tsitre tsitsi ɖe ame ŋuti be to nano le tsitre ɖe ŋuti o, nano le gble dome na o, nano le tewo ɖe anyi wotrɔ zu to le agbewo me eye ele kɔ abe ŋusẽ ɖeke megale nu o eye wɔametsia katã egbã gudugudu etoawoe ma numɔwo le to ɖe anyi eye le afi ma teƒe dzidzi efavi edogbe ɖa ewɔ nu sia nu yike nate ma wɔ gake glokoe gake kpawo dɔléle be toa tete ɖe anyi be toa DUTOƒO be to mawo wokpɔtɔ le agbewo me tsitre tsitsi be to kpɔtɔ le ŋkɔ na wo ye sia yi ne dzi be yayi ŋkɔ ko la ele kɔ abe nane va na ɖe va trɔ zuna gli axe ŋkume na wo atu ŋkɔ na wo ne be yawɔ nu sia nua mate ŋui o to mawo katã tete ɖe to be to mawo katã le fiesi ya la egbe nye gbe aƒetɔ le ɖe wo ge le woƒe alɔme le fiesi ya eteme nye ahedada be to ahedada be to ekpea o edzana gbagba wo hã dzi be me ne nyɔ na ye la ye hã yawɔ nu nyui la wo hã ya yi ŋkɔ la gake le kɔ abe ahedada kple ekoɖoɖo be nɔnɔme va tsɔ dziwo ale gbegbe be eva gbɔdzɔna ne be o kpɔ etsi kɔ ne nyea vɔ magblɔ be wotrɔ ya ne gatsi kɔ no hã Mawu la na be nate ma yi ŋkɔ la be eto ma ekoɖoɖo kple ahedada be to ma yi ke le agbewo mea o nenye be kpɔkpɔtɔ le afi ma eye magate akpe ɖe ɖokuiwo ŋuti o fiesi ya nɔnɔme ya la trɔ eto ma etema nye nu vɔ kple nyateƒe mato be to ame aɖewo tɔe ma nu vɔ̃ɖi wɔwɔ va ge ɖe agbewo me eye menye be le alɔme na ɖeɖe koe vɔa nu vɔ̃ɖi wɔwɔ le dzime na o ele susu me na o ele agbewo me ale gbegbe be mate ma vo tso esi me o eye etrɔ va zu aŋko aɖe mato la nyateƒe mato la fiesi ya ele xɔ dziɖoɖo nye ya maɖu numɔ katã dzi gblẽ la be maɖu wo katã dzi yi ke gale mea yenye enu maɖeviwo ame aɖewo li woawo ya enu maɖeviwo nya maɖeviwo yoko ɖena bena woɖena mɔ be wòava gblẽ woƒe agbedome wobe nu katã wo nu ya ɖeke woakpɔ nu ya mehiã o nu ya miate ma awɔe ɖeke fa eye nu ya mana be maxe mɔ na alɔdɔdɔ o ɖe maxe mɔ na be mavo o ɖe ne eɖe asi le nu ma ŋutia boŋ ana dzidzɔ la va ƒomewa me nu maɖevi ma wa ne ɖe mɔ ne ɖe asi le ŋutia ana be ƒomewa la trɔ ya ka ame aɖewo li ya wotsɔ na ɖokui da de na nu maɖeviwo nu maɖinuwo enu maɖinuwo si eye nu maɖinu mawoa nu maɖinu mawoa enu maɖevi mawoa woawoe nye nu yiwo le dome gblẽm na wo eye wonɔ ʋeʋlim ɖe nu maɖinuwo ta eye ana be woƒe agbe ŋutɔ katã ava trɔ tsi ebodome o kpagbewo ɖa ɖo ye to ma ne wo ŋutɔ ate ma to nyawoe abe yɔ enu ka wɔm le kpakple enu maɖinu yawo nu maɖinu yawoa megahiã o ɖe medzo ʋiʋlim medzo kɔ dam medo agbagba dze medzo ga zam ɖe nu maɖinu yawo ŋutia o eto wɔe ma enu maɖinue ɖe asi le nu ma ŋutie elabe nu mɔ mele vi de ge na o ɖe eya ta le fiesi ya mieva eye menye be dzaxɔ dziɖoɖo mebe nye ya makpɔ dziɖoɖo mebe nye ya maxɔ nye dziɖuɖu lo
elle dit de doit regarder le fiancé à Yesu comme azoa et nous quelqu'un le donya ka po abe to enea yenye gbojo allo nous te pe ma kple adabia menchi ya do mi kwale ike ye mi jena fokua allo kakla adabi nchi no abima na fima kaka agbe kuku ewe kakaka glo matono bede abima yikeli agbeome majo nyenye ba bima bojo ba bima yikele tepema e yo nto ne be abeli vai lo matono bede fiensi ya abima la jo abima le ele kukuge abima ya ku abima yikele lamenao abima yikele jimenao lenkuvio me abima yikenya bima kumaku le tepema akpene mau be ne va tepe ya le seigneur fiensi ya jedodo va do na olo jedodo wa evado yikenya ga kpole me ya enya agojeje enye tone mi amado eye minya amegbeto medina be ajagola mejiolo voa le kwa be jojo me de le onto me wa edende la siwa edemana be anwo nu kwa jagola meji eyata metem don e kholo hama la sio yeta ye esro nyonu metele me la chupe me le hotonu na o eyata e o nyonu ha metela chupe no ntwa de ke o epe ya ele kwa be no pepe le nchi o eye nusia nu mpopofo a dena bia manchi wonu wona dena bia manchi wo agbenono dena bia manchi wonu sia nu ike ne wona abiko ne dena munchi adabia munchi oh e ne ba kpokaka ba nu kata wala le nu kanya mejo wo agokai mejo ene me kwa me de kama chakoleji ame de kama chakoleji do vinyo me chakoleji afoto nye me chakoloji ame de pepe ne me du be nye maga chago hanwa e bo ne ko ba jore jinye la e bo ko maga chakola moji la oh nu nyinyi o kata ye ameriji be ya won nam to ha oh ne me le kakaka no me won kaka ko ba chakola me aji oh e ya ta mi va do mi me le popo to ku de jidudu pokpo ko ntira ya me o fiensi ya jidudu wa ele hoye me ba jidudu wa ele ho le fiensi ya e ya me sia me le ho le fiensi ya le yesu pen comme nous ken ga kpole me ya yenye jo me pe hia o ne pa gbe o me ya ele kwa be na ne vetedo ele kwa be agbe wa me kpo la le ke wa no tututu e me nya no kata ha e ye jojo me wa hia de jojo me hia de poto le mota ele voa le kwa be la femme me de blibo Kiensi yala gbogbo la do décido a même eye toma o 400 yo 1000 vo le nya pa gbo me le kiensi ya to xɔse me la xɔse ke na de go me la kiensi ya ma o pe nu se adediva anami chiododo de tomo katanji kweda eglobe ne mi aglo na to sia be no teda tu afisia na ya fi me eye ate yayi bebe ate ayilo bonambe amen nous vont à la Togo la gbome nous kakao la gba la gbome susu de o mo popo wo kata nous kaka mo katan yo te o dani ela belle nouveau magbenom tala wo katon ya la gba la jo mawu anabe de popo be jijo agede wa gbeme eye aseye chocho pakle nu koko yiken mawu nana mela wa gbobo no le yesu pen come eye ye jila dolele me kan koka yoyo ne dolele me kale keke o la fi ma te pe jijio dolele be toma ne mia fo nu fone eye mia gbolo nya kle kaka de dia me kwese be egbea yenye nkekewa dolele ma alo agbala jo ekpoya ekpo vovolima gbogbo vomo be vovolima gasia gamejo chonjio
eye o nya bena o jave kunyame kpakpelo ne akpɔdɔ eye va tsɔna dzio o nya be jave bia nyɔnu ɖe ta eye gbɔgbɔ avana la va tsɔ dzio enya be le asime eye gbɔgbɔ vɔ ma vana tsɔna dzio eye kaka na kaka gbɔkɔa evɔ me gakpɔ naneke o evɔ nu sia nu tsakana la gbome ma gblɔ be vɔvɔli ma yi ke ne kpɔna gasa game me dese ne fiɛnsi ya ne lɔ agba wa Togo la gbome le Yesu ƒe ŋkɔme fiɛnsi ya nye va be nyakpɔ vovo nye va fiɛnsi ya be yi ke ne va edza xɔ dzeɖoɖo le Yesu ƒe ŋkɔme. Novelia zɔn la novelia zɔn ye nye gbedodo ɖa kple xɔse gãtɔ hena egbe ƒe dziɖuɖu xɔxɔ xɔse gã be miate kpɔ dziɖuɖu egbetɔ ame aɖewoa wotsɔ na woaƒe dziɖuɖu yi ke woakpɔ be o ne me va dziƒo hã egbea mete ɖu aya faa mete kpeƒo faa nu me yi ne nɔ nenema ne me dziƒoa hã ne me va yi dziƒoa hã ne me va yi dziƒoa tsã ne me yi dziƒoa tsã nyawoa miave kpɔ dziɖuɖu le afi ma miave kpɔ dzidzɔ le afi ma miatso asi le afi ma enuwo katã wotsɔ dana ɖe dziƒo kple etsɔ yi ke la va dzi mato no be egbe axɔ dziɖuɖua aƒetɔ la ƒe dzidzɔ la ge ɖe me wo egbe eye aƒetɔ be ŋusẽ hena gbe ƒe dziɖuɖu kpɔkpɔ le gege ge ɖe wòa gbe me gbedodo ɖa yi miado ɖa kple xɔse be miakpɔ gbe ƒe dziɖuɖu gakpɔ Marko etatɔ̃lia matsɔ Mateo tamewi atɔ̃ atsɔ agble Mateo tamewi atɔ̃ kpikpi la vevelia eye kpɔ ɖa Kana nyɔnu aɖe Togo tso afi ma nutoawo me eye wòdo wli gblɔ nɛ bena aƒetɔ David vi la kpɔ nye nublanui vinye nyɔnuvi le fu kpem ŋɔdzitɔe tso gbɔgbɔ vɔ̃ si me kpekpe la vevɔtɔ̃lia ke meɖo nya ɖeke nu nɛ o afi ma maɖo ya wotɔna te ɖo ma evɔ woƒona tagbegbe na ƒe me ebe ekpɔtɔ o nɔvinye le ŋku ɖe ɖokui ŋuti la nukunua gakpɔtɔ wogblɔna be mito no be nukunua eva no vɔ la to ɖokuiwo kpɔ la ebe kpɔ nye mekpɔ naneke tɔ kpɔ nye mele naneke kpɔ mo nɔvinye wo hã nanɔ te axɔ nukunua mebe dza nɔ te mawo be nusia la ɖe ɖe go nusrɔ̃lawo wova egbɔ gblɔ nɛ bena domɔe ne woayi elabele li dom ɖe mía yome nusrɔ̃la yawoa womele mɔ kpɔm o be nyɔnu ya naxɔ nane o vɔ nyɔnu ya mɔkpɔkpɔ le nya ŋutɔ me ye ŋutɔ le kpɔ mɔ be nane dzɔdzɔge magblɔ ŋutinya ɖe na mi gake medzi be matsɔe da ɖe gaƒoƒobu me ame yiwo katã si womekpɔa mɔ na naneke oa tsitsa yiwo katã mele kpɔ mɔ be mava nye nane oa aƒelika yiwo mele mɔ kpɔm be mava nye nane oa nenye be wò ŋutɔ mɔkpɔkpɔ ɖe asi oa meka nu kaka mebuwo le gblɔ lo meka nu kaka mebuwo le susuwo lo meka le yi ke woɖi o hafi nava ku o lo wo ya anɔ agbe mebe dza Togo le alɔme na wo eye megaɖe mɔ na ame aɖeke ŋutɔ wòaxɔ mɔkpɔkpɔ le asi wo megaɖe mɔ na ɖeɖekpɔkpɔ be mɔkpɔkpɔ dɔyɔyɔ be mɔkpɔkpɔa megaɖe mɔ na ame aɖeke ne wue ya le me o gɔmedzedze ye be mɔkpɔkpɔ megaɖe mɔ na ame aɖeke ŋutɔ ne xɔe le asi wo o aƒetɔ la ana be wò mɔkpɔkpɔa azu nukpɔkpɔ kikplɔ vɔvɔ enelia eya ɖo nu gblɔ bena womedɔm o negbe ɖe Israel ƒe me alẽ bubuwo gbɔ ko nyati ya xoxoa ne wònye be nyɔnua ebe ya aɖe gɔmea ate gblɔ be ahã ke ebe nukunu ɖeke meli ne nye wa mele ɖeke hã tsɔm le me nam o
nane keme le si wa namo wa do amado no va bobo ya de kia do yo va le ndikanya o va churchi soleme ndikanya to ye o pompo to kude mo gbaja kple mo fitukitu anti o kpo kaka be o kpa me ya nto da la yo ame ya nto anya de kento me le gbo afia nya ma cho enyi cho du ne nyi ale mo o me globe aye aglobe akpene mawu be mawu la ejra nane dara nyinam mawu jra nane dara nyinam la ekpe me gano nya ano trogbo nya o ano de nya gome de bubu o nyonu ya me wonene ma o me nya nye Israel to nye menye wa do me to de ke o enye me jena ya yira o tama ya fa me ko nyonu ya mo nene ma nya ha nye ma gbojo mebe nye ma gbojo la mebe agbewa aga klenkelo mebe agbewa egale keklenge la agbewa o hana wo nane eye tado juni tamawu dodoa ele me vagele Yesu penkome pipi la va tonlia ke nyonua va jeklo na Yesu globena apeto honam Yesu globe Israel va peme to gbo do da ebe me segomala menye bena menya memau de kotane vado eva ban de otagake menya benya hamatenya mevelia Yesu menya be ban wo tai ne vado gake miao ha hela to ha nya amele ame odomela nya amele ame ha domela nenye be me van tutu ban de tanyo wa zevelia nya hamana modome da made la fia au 3 ya le 5 nya o maba made le docteur fiesiale radio ajida nyonu ya evan jeklo na petola glone bena apato honam apato ne pede yuda tonti honam apato ne damema honam apato ne yo damema yo donanya ha apato ne domema odeji la wonya me gbantonya amenya me velia honam apato honam apato la honao. Look at verse 20. Eye o donu globena wo me demo bena what o me demo la me jeola be wa cho de vio pabolo afu gbena avovio o evio la akpadeka avovio la akpavelia Yesu Kristo globena de avuo la pemenamia de avuo le nyabe ekpodomioa de minyina avuo gba ai meke de vio dolo uma me wona nene ma ode me je ode me wa cho de vio pa poloa ato fu gbe na vuvio wa dugba ode aton donti nonomé ono vade nyatema na donti vovovo nyatem globe Yesu ele yombe menye avuya dele globe menye nouveau la dele globe ofodia dele globe nya omenya vuyi kenu ogbenu le a Yesu vegbekaima nyakama globe nele namo o ewo yikenye mawunya gblola o vegbekaima le numena o Yesu vegbekaima domnele nama be menya vuvia anyo majo ya pa mekpo vonyonu ya megbojo olo nya hanye ma gbojo bebe nya anyem de di matenu nye ola kweda kpo mawunya gblola mada pale ike wole gbogblo namda be nouveau ola ndeke mawunya gblola yo me be nouveau ola ko nya me kpo mawunya gblola deke togbe deke akpo ano mawunya yike mawunya gblola yike konku mentontoa ayu amebe enu be hasitoa anu yo amebe tronsubola ano yo amebe leke ya adeke mawunya gblola te pompo nenema enya nenyebe elagodjejejim eye konji eye le enya cham le dokitantia no bi metele doyoge na yitsuku vele nya cham le chicha wantia matema na otuturo nyito na ye telagbo eye le nya cham le telantia matema to unwi na o fisia fikenelea elebe na elebe na jeme elebe na jeme eye nyonu anyanya lebe jimeta ebobodo kpo
kpo edzeme kpo eye wo kpɔɖo ŋtsi ke wòɖo ɖa la be vendrelia egblɔ bena yo menye nuvɔla yo meƒoɖi yo aƒetɔ menye trɔ̃subɔla yo aƒetɔ nye aɖe wotsɔ ƒu gbe yo aƒetɔ nye medze be maɖu nu le ɖeviawo dome o aɖe yo aƒetɔ gake avuviawo hã ɖu abolo wluiwlui siwo ɖoɖona tso woƒe aƒetɔ ƒe kplɔ̃wo dzi akpɔ nyaya ɖa o nyɔnu ya gblɔ be ɖe aƒetɔ menye mekpɔtɔ nye be anyi ɖeviawo ya o Yesu Kristo míaɖela Mawu si ami nɛ kple gbɔgbɔ kɔkɔe kple ŋusẽ eye wòle tsatsam hele nyuie wɔm na amewo katã hele dɔ yɔm ame siwo katã dzi gbɔgbɔ vɔ̃wo ɖu la dzi gake Mawu le kpakpli menye be le yɔ katã o me Yesu netsɔ abolo na avuviwo na ɖeviwoe vɔ nye ya ɖe mele wluwluia ko biam ko miame le wluwluia kakea ko dzi nyame le be ɖe aba avuvi ɖe aƒetɔ nya wluwluitɔ yi ke le ɖuɖu le kplɔ̃ dzia ye ko dzi nyame le o avuviawo hã woɖua woƒe aƒetɔwo be nu wluwlui yiwo kɔna ɖe akplɔ̃a gɔme aƒetɔa be akplɔ̃ gɔme ɖe o avuviwo hã ɖuna wluwluiawo aƒetɔ melɔ be meƒoɖi menya vu melɔ be ŋutinye mekɔ gake aƒetɔ mekpɔkpɔ bu dem be mava nɔ wo kpɔkplɔ te medzi be manye avu anɔ akplɔ̃ gɔme na woe ke nye aƒetɔ o kpɔ nyaya ɖa ne ate ma va aƒetɔ la gbɔ fiesi ya abe aƒetɔ meva gbɔ o nye medzi be maxɔ ŋkɔ gã hã o nye me teƒe gã ɖeke dzim o nye medzi ko be ɖe nanye aƒetɔ nam nanye ɖela nam eye ne wò ya ate ma trɔ agbewo na Yesu alea nɔvi nye o avu ma yi ke abe avu abe nuvɔla abe avu ma yi ke ƒoɖi ene abe trɔ̃subɔla enea abe avu yi ke gbe nu le gbɔ enea eye nye bena agbewoe le Yesua ƒe alɔme nenema aƒetɔ medzi be nanye aƒetɔ nam medzi be nakpatse na gbenye dzia aƒetɔ la xɔ le fiesi ya eye ale nelea maganɔ nɔnɔme ma me o ade wo luʋɔ atrɔ wo dzɔdzɔme atrɔ wo nɔnɔme keŋkeŋ eye nu mateŋuiwo yiwo le agbeme na woa woatrɔ zu nu tete le Yesu ƒe ŋkɔ me Mawu ne yra mi gbɔna be amen azɔ ne xɔ yayira akpa ve nyɔnu ya eɖo nya nyuitɔ ŋuti na aƒetɔ Yesu kpɔ kpikple vɔvɔ nyia tete Yesu xɔ dzi gblɔ nɛ bena o nyɔnu wo xɔse la lolo aƒetɔ kpɔ nyɔnu ya ale wo ƒoɖi ɖoa le nyɔnu ya be xɔse ta ale yi ke nyɔnu ya be xɔse le ta aƒetɔ kpɔe eye megagblɔ bena o megblɔ be avu nyanu ke ya o megblɔ be ɖe avu ke ya megblɔ be avu nyanya ke ya o aƒetɔ ɖe nɔnɔme ma eɖe avu ƒe dzɔdzɔme ma ɖa le nyɔnua ŋuti nu yi ke aƒetɔ dza wònɔ fiesi ya atsɔ nu vɔ wɔla ke o eye ne tsɔ nu vɔwo katã ke wòa aŋlɔ be mema ɖeɖe ko aƒetɔa aɖe nu vɔ la ƒe dzɔdzɔme ɖa aɖe ɖa le me o atsɔ anɔ nu vɔ tsɔtsɔ ke eye atsɔ nu yiwo katã ne wɔ kpɔ la aƒetɔ atsɔ katã nu yiwo anya gbe nenɔna tsã ye ne le abe avu ene ye ne ƒoɖi eye nu gbe kple vlododo le dziwò la aƒetɔ aɖe nu mɔ katã dzo le fiesi ya eye ana agbe yeye mebe ana agbe yeye natɔ agbe yeye nɔnɔ gɔme to xɔse me nanɔ vovo kpɔkpɔ ƒe agbe anɔ agbe abe Yesu ƒe yomedzela ene aƒetɔ na wɔ na mía katã le fiesi ya kpɔ nye ke Yesu gblɔ ɖa ebe o nyɔnu mebe o avu lo o nyɔnu Zidon tometɔwo lo mebe o nyɔnu si ke nyɔnu ya va ge ɖe fiaɖoƒea mea menye be hã nage ɖe fiaɖoƒea me fiesi ya Kristo be ŋusẽa aɖe zɔ
Aletinao, Aklo, Nouvon, Pedjomo, Katan, dans la Beau, le Fiensia, Dipopo, Katan, Atrozu, Badegbenou, Bonambe, Amen. Aye, nous paie, le floto de mon Katan, Watrozu, Chambenya, Aye, Chofiensia dia, Agbeye, Agbeyefo. Agbeyike me maucho nou vokata keole eye na vocho nu kokwa o kata yo lenchi oda wa de o kata da le Yesu pen komen apetola anabe chan pe ahanunuo sodabi siga kple benu ona mo kata yo fodi o dadia Yesu la klo kata da lenchi o vodu subo tron subo azewo kple numo kata yo fodi o le gbogbo medadia Yesu la klo kata da lenchi o le fiensi ale Yesu pen komme eye azon we keno bevu be ha dometa adogla su be ha dometa eye emi non agbe yo me jeola novi hama me pe difofo mo kata la Yesu la do kata jo le mti o fiensia atronsu ma pe vi jonuvi ma pe vi nu chuvi atronsu Yesu yo me jela amesike ko agbeye la bena apetola ayobe ebe globe nyonu wo kosela lolo nuka yom Yesu be wo kose lolo nyonu yava eva le Yesu gbo eye wo like nyonu ya Yesu me bonya de kakoa ebo iko nyonu ya trojolo Yesu agbo Yesu glonya o kata gakea ekho o kata dise etote gongom elike mava novi no khane wona nene mari yenyi xɔse ke lolo ebe mi va gbonye eye va xɔse gaima ebe yom eye ne yue ema xɔse gaima ebe vunuvon wo me o ane vunuvon me ebe dasi lontia xɔse wala lolo ebe xɔdinye sela be yike ne yon konye la nye ya ma deo eye ne xɔnyama dzi se eye ne tsɔ ɖokui nea ema wo xɔse ke lolo ema ebe wo xɔse la lolo ebe ne va mena o abe ale si ke ne xɔse ene ebe eye ƒe nyɔnuvi la ƒe lãmesẽ le nenem kaƒoƒoma dzi xɔse be gbedodoɖa ana be dzeɖoɖo egbetɔ nyɔnu ya kpɔ be dzeɖoɖo eɖu gbɔgbɔvɔwo dzi eɖu dɔlélewo dzi eɖu nu yiwo katã le tem ɖe anyi le te via ɖe anyia eɖuwo katã dzi me va gbɔ le fiesi ya magblɔ na wo be nenema pɛpɛpɛpɛ mawu la wɔ na wo hã ye ma agbediƒoƒo yiwo katã le agbewo ŋuti nu vɔ yiwo katã me le mlɔ anyi ɖe bliba la Yesu la kɔkɔ le wo me dɔléle ma anana aɖuwo dzi gbɔgbɔvɔwa aɖuwo dzi ne Togo le teƒe ya dzidzɔ la ge ɖe me o nanye ŋutsu ma la kpɔ dzidzɔ ɖekadze ma tugbedzevi ma na xɔ dzidzɔ elabena aƒetɔ ana be mɔkpɔkpɔ gã yi ke ne ɖo ɖe aƒetɔ la dzi ye ne kpɔtɔ tɔte ɖe Yesua gbɔ Yesua gblɔ be wo xɔse la lolo ye wo mɔkpɔkpɔ azu nukpɔkpɔ na wo lo akpatɔlia na nufiafia na mawunya nutetewo yo mawu di xɔse atem anami dzeɖoɖo kpɔkpɔ ne xɔse la nuwo katã le wɔwɔ Matthieu tame wi asieke kpekpe blave Matthieu tame wi asieke kpekpe blave ade ke Yesu kpɔwo wogblɔ na wo bena amegbetɔ gbɔ la wo matem awɔ esia o amegbetɔ gbɔ la wo matem awɔ esia o amegbetɔ ŋutsu ya va Yesu gbɔ ŋutsu aɖe ya esi wòva meɖo gɔmesese nyuitɔ o ebe nu ka ya wɔ nye akpa gbemavɔ Yesu ɖo ŋuti nɛ be
nyabe kesinonu wo ga wo domenyinoa etrozu mawu ne ŋutsu ya eye mate ma dasi le ŋuti o atso le ega kple kesinɔnu mɔgbɔ o adze aƒetɔ ayome o eye wòxa nu eye wòdzo le Yesua gbɔ ye nusrɔ̃lawo bia be ŋutsu ya ega le esi de ma eya ta mate kpɔ ɖeɖe oa Yesu be menye be ga le esi ta mate ma kpɔ ɖeɖe o enua nye bena ega ye dzo va ɖo tɔ ɖe nu ega va ɖo tɔ ɖe amea nu ega xɔ dzime nɛ ega le kpatse ɖe va gbe dzi ɖe sia ta ega trɔ zu mawu nɛ ega trɔ zu aƒetɔ nɛ ega trɔ zu ye be ɖo tɔ ɖe nu ega trɔ zu ame gã ɖe dzi eya ta mate kpɔ ɖeɖe oa Yesu be oyobia Yesu be meke la kpɔ ɖeɖe mahã wo ya nakpɔ ɖeɖe wo ya akpɔ ɖeɖe eya ta Yesu kpɔ wo kaka gblɔ na wo be amegbetɔ gbɔ la wo mate ma awɔ esia o elabena womaya ɖe asi woƒe legbawo ŋuti o woƒe mawu mawo woƒe nudzodzro mawo woƒe dzidzi vɔ mawo woƒe dzodzro vɔ mawo ava dze Yesua yome o ke gblɔ be mawu gbɔ la woatem awɔ nu sia nu menye be fiẽsi ya ɖeɖekpɔkpɔwoa mawu la tem awɔe na o mawu ya gbɔa wotem wɔna nu sia nu menye be ɖe fiẽsi ya dɔyɔyɔwoa mawu la tem awɔe katutsuwoa mawu la tem awɔe nukunuwoa mawu la tem awɔe ebe amegbetɔwo gbɔ la womate ma wɔ esia o nenye be mele ɖe naneke ŋuti o tsɔ wu mawua o ne meku ɖe dzɔdzɔmenuwo ŋuti gotanuwo ŋuti nu yiwo kpɔm nele ne meku ɖe wo ŋuti tsɔ wu mawua o meɖe mɔ be naneke nava aɖo tɔ ɖe nuwo eye ne to ne Yesu ɖeka ko be Yesu me va nyɔnu ya nyɔnu ma yi ke nyakpli me gena dze nu vɔ me ya ne me ku ɖe ŋuti segble gbe be ye ma ɖe asi le ŋuti o soɖabi ma kpetesi ma bi ya mawo yiwo trɔ zu aƒetɔ ɖe dzi o le kpatse ɖe dzi oa ye ta me te le va Yesua gbɔ oa ebe ne me ɖe asi le wo ŋuti oa eye ato no be ɖe mele dzi mawu lo mele dzi Yesu lo Yesu ko dzi nya mele lo Yesu ye me ya lɔ̃ fifia tsɔ wu nu mawo lo Yesua ye ma dzi tsɔ wu ɖeɖekpɔkpɔ nuʋɔnye be ɖeɖekpɔkpɔ le vevi ɖe nam tsɔ wu nu mɔ katã lo wo ɖeɖekpɔkpɔa ne ewɔ nyametsotso ma ava na wo zi ɖeka le Yesu ƒe ŋkɔ me ekema ne eva ɖo dɔyɔyɔ va kpadzia dziƒo la ko nu na o dziƒo la yɔ dɔ o meka lekeke nye dɔléléa ƒe nɔnɔme o la hayahaya ava me nɔ le fiẽsia le Yesu ƒe ŋkɔ me kpɔ xɔse ƒe nya yi ke gblɔm míele ɖa xɔse yi ke le abe logo ku ene yi ke agblɔ na to sia bena yi ke ana nakpɔ dziɖoɖo ɖe toawo dzi agblɔ ne be ho ela ho le fiẽsia nu sia nu yi ke bla eɖokui le ɖe ŋuti o le xe mɔ na be ma yi ŋkɔ o eye etrɔ va zu egli etakpoa fiẽsia nuɔ la trɔ eye xɔse gã xɔse ke lolo xɔse ke anɔ anyi na wo ɖaa agblɔ be aƒetɔ Yesu va kpatse nam Yesu menye be menya vu tsã meƒo ɖi tsã gake me va be na le tsi nam medzi be na wɔm matrɔ zu viwo dometɔ ɖeka fiẽsia ɖeɖekpɔkpɔa ela su asiwo le Yesu ƒe ŋkɔ me eye mawu la nɔ xɔse ana be nuwo katã anɔ wɔwɔ fiẽsia mawu di xɔse ya awɔ dɔ le woagbe me nya dometɔ ɖe kpekpe yi ke le se ŋkɔ nye le fiẽsia ame aɖeke ŋutɔ madzo le teƒe ya nenye be mewɔ ɖeka kpakple Kristo yi ke la he ɖeɖekpɔkpɔa ge ɖe ƒe agbe me o mía katã míabɔbɔ ta ne mia ŋku azɔ me sia me ne bɔbɔ ta ne mia ŋku azɔ bɔbɔ ta le radio gbɔ na mia ŋku gaƒoƒo ya me bɔbɔ ta na mia ŋku meka nu yiwo wɔm ame bubuwo le o
aƒetɔa va gbɔ wò tɔxɛ le fiasia le ƒonuƒo na wò edi be yeatsɔ wò nu vɔ katã ake o yeaklɔ ɖiƒoƒowo katã ɖa le ŋutiwò nu yiwo katã na be etrɔ zu avu le gbɔgbɔmea bɔbɔ ta le radioa gbɔ eye aƒetɔ le yɔ wò tɔnɛ eye nya yi ke magblɔ agblẽ kpasamdo ke nu gblẽ kpasamdo gblɔ be aƒetɔ meva bena le tsi nam meva bena trɔ nya gbe aƒetɔ meva bena nahe tɔtrɔ va nye gbɔgbɔ me aƒetɔ medi be nana denye natrɔ nu yiwo katã na me ƒo ɖi me gɔ̃ eye metsi kpatsakpatsa aƒetɔ meva gbɔ wò trɔ ya nu yiwo katã na me le kpa be egli etakpo enea aƒetɔ meva gbɔ wò ɖo fiesi ya be naxɔ nam azɔ kɔ asi dzi ɖe radioa gbɔ ne mato gbe ɖe ta o akpe na mawo ɖe agbo ta akpe ne mawo wo hã mawo yesu le yɔ kɔ asi dzi ɖe radioa gbɔ yesu le kpɔmɔ bena kɔ asi dzi mawo ne yra wo ame ma mawo yra wo hã eyira wo hã ame ma eyira wo ame ma hã azɔ gagblɔ ne ke aƒetɔ meva tsitre radioa gbɔ tsitre gbe aƒetɔ meva kɔ alɔ ve ɖe dziɖoa gbɔ yesu meva aƒetɔ meva bena le tsi nam aƒetɔ meva bena tsɔ nu vɔ nyo kem nyemadzo ne be menam ɖeɖekpɔkpɔ o megagblɔ be tsɔ hã yawɔe ao egbe mawo le yɔ eye aƒetɔa edi be yawɔ dɔ ɖe le woagbe me le abaleke wowɔe le nyɔnu ya ƒe via kple ŋutɔ ƒe aƒe me ene kɔ asi dzi ne natso yi ke ne tso azɔ ato na aƒetɔ la be aƒetɔ meda asi le tsã ƒe agbenɔnɔwo ŋuti gblẽ meda asi le tsã ƒe agbenɔnɔwo ŋuti eye meva gbɔ wò agbe yiwo menɔna tsã abe avu ene la aƒetɔ medzo le wo gbɔ meva be nale tsi nam meva yiwo yesu gbɔ be nyemagasubɔ trɔ ke o nyemagawɔ nu vɔ ke o nyemaganu aha ke o nyemagayɔ siga ke o meda asi le nu mɔ katã ŋuti meda asi le nu vɔ nyo ŋuti aƒetɔ nu mɔ katã metsɔ ƒu gbe metsɔ ɖokuinye na wò keŋkeŋ kɔ alɔ ve ɖe dzi ne mato gbe ɖe ta o fofo le yesu ƒe ŋkɔ dzia mewu mo dzi na gbɔ o eye ame yiwo katã xɔ nyawo yi ke ne wose wò trɔ sia dzi la metsɔ da asi be natsɔ nu vɔ akewo le yesu ƒe ŋkɔ me meto gbe ɖo ta be agbe yeye ne ge ɖe wo me kaka ɖe dzi ne suwo si wotsɔ nu be nu vɔ kewo meto gbe ɖa be ŋusẽ be woanɔ agbe dzɔdzɔe la aƒetɔ ne ge ɖe woƒe agbe me le yesu ƒe ŋkɔ me aƒetɔ akpe na o be etɔ nam mebia be ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ ɖeɖekpɔkpɔ be ŋutifafa ne ge ɖe wo me nu vɔ yiwo katã ne tsɔ ke wo la megale vava ge ava ɖo wo dzi kpɔ gbeɖe o le yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le gbɔna be amen woyra o fiasia woyra o le mawunya yi ke ne se fiasia ta mawu ƒe yayra ne va wɔ agbe dzi eye miame yiwo katã wɔ nyame sosoa tsɔ nya ba gbo na yesua zã ɖe ya mawu ƒe amea la gatrɔ va eye ado gbe ɖa ɖe mía ta be to yiwo le ŋkɔ na mía etowo katã woaho gblɔna be amen. Congratulations wezɔn for accepting the forgiveness of the Lord. wezɔn va Yielding yourself to cross over from aƒetɔ yesu gbɔ le fiasia from darkness to light. wezɔn be edzo le vivitsiwo me ne wɔ nyametsotso nyuitɔa eye ne ge ɖe kekelia me le fiasia azɔ mi hiã be nana mi nyanyanana vevitɔ ɖewo yiwo la te kpe ɖe mía ŋuti ne míatsɔ akpe ɖe ŋuti ne nate ma li ke le aƒetɔ la me ke ne egbe ne le tsɔ agbo na yesua ke míana nɔmba ewo yiwo dzi na to aŋlɔ nu tsɔ ɖo ɖa mi alo ate ma yɔ nɔmba wo fifi dze ŋutɔ hã te yɔ nɔmbawo ne natsɔ ŋkɔwo kpakple adresiwo ke tsɔ ɖo ɖa plus 228 90 27 34 87
Blacheke, blabe voandrin, blatovone, blani vo, andrelia. Allô, Atemayo, plus 228, 99, 99, 36, 75. Blacheke, voacheke, blacheke, voacheke, blaton voadin, blandrin, vo, atonlia. Que nomba yo, 400, menamia, mi chonya be téléphone na o, mi yo, zireka, mais que be chonha ya wel. Fifi lai, yo radio ya, yo, jibe ape, radio ya le kapopo ya men. E na cho wonko. Depuis que nelea, na cho ou adresse que you a polea, ken chododa, e ye miele do, wezonao. Miele do janao. Me ne gede maube, fumeame, ne gede mauvio be hame. Me be e gede chochi to domo au. E gede Kristo to dome Kristo yo me jelao dome. Ta mie do wezonao, mie do janao. Wezon, o troya, wezon piensi ava mauvio be e hame. Eye abale kenyonu ya yekepen chinya ogbonamia e khojidudua wo kanele e ja khojidudua o troya mawunya makpa ike jidudu magede agbome o jidudu le gede agbome jidudu le gede me o jidudu le vana o. Kotono toji kotono radio agbo la benne le vevede ne maunto megade mo satana ne fio cannot write quickly or who cannot write at all, patiently assist them. No dakpene mawu no dakpene Yesu ela be e kho dakbe. Hallelujah. Yesu khom dakbe. You got connected Yesu kho hadakbe. television. Yesu tro onutinya. Send your message, your details, the name, your phone number to Eya this tacho WhatsApp number. wonko Plus o 234 adresse o chododa number yo 905 yo gemi ala fifia 915 plus 228 444 99 99 92. 36 75. The number again, please. Allô, plus 228 Plus 90 915 27 34 444 87. 92. Kemi le pomo mena chowo adresse o chododa If you look at the screen, you will see kena that number. topodo nana But if you're on kakla le radio, kwa kperenchi obe listen to the number na again. tema poto alike Plus de 234 jifo moya ji eye megava 915 jo le monui to ya ji 444 agade mo khokho to aji o 9263. apatono yirao bene poto le radio agbo le dogbeda Pastor is very Zande happy ya that mapa you took mea, this decision tonight aga in giving trova. your life to Christ. aga trova He dogbeda de wants to miata follow you up personally. alebe mianto amento Join le us kape online. jidudu khokho na khwe For le fiensia Connect with Christ, look at it on the screen there. Connect with Christ. to akpeda dane mawu On Sunday, 8th May, that's just next week Sunday. Yesu le kpo In jijo den Abeokuta tio here, those of us who are here in our ele do location linkona o here, le fiensia bale ko do just linkona as nyonu mai ne we told you, every Maga day yobe until amfuvio. Tuesday, we'll be meeting in ke Eden Hall, just ayonko across the road ela on be the azon right-hand side there. etisio hallelujah Prepare chan yi for keme another jesio enele bountiful nous vont là au be hamela ela be Pampered avu ene on ela ba me makoma Sunday ko ene the ame keme jeo This one ele is di not fofo online. me Physically, azon we'll be there together. ikene va yesu gbo le fiensia la 4 p.m. e jesio azon 4 p.m. ayo on wonko. Sunday, that's 8th of yesu May. ayo wonko aglon be vinye wo khose la Let me see, lolo once we finish, monsieur kata jim ne le azon let's indicate Ma went that out. we are finished at the far back. If you are finished, let's azon know. akpo jijeme
azona kpo mojani. Don't forget, Azona kpo nuti fafa. tonight is a night of dominion. Egbeya, egbenyegbe. I can see many of you are already praying and To trusting le God. sia If de you have not yikele been praying, nkona wa. pray. Togbe dodo You must razon. go home. You Be must woya. have testimony tonight. Edola puta gbalajo. Ha. I Eto hope you've not forgotten. Remember, Tolele you be to. promised me, and it was a deal that you Gbogbo will give von the first te testimony amena nyi be tonight. I'm to. waiting for that. Fome gbogbo. Father in the Lord, Be my pastor is fifode. also waiting for that Chok because he kona knew me be you made to. a promise. Efe dudu be So, to. as you are praying and waiting, tonight is Edola the ho. night. Ela be gbenyegbe. Actually, I expect the counselors to still Egbe, stay around with the yenyegbe. people so that you assist them when the power of God descends on them and the miracle appears. You are petola. Jesus is passing this way. Fonu He's there fone. with you. Don't miss Yesu le this gbo visitation la tonight. piameda. Dominion for Cho you. onya o dasine. Over everything that had dominion Biebe, over you. It's ne now your khonai. turn. It's now your time Wa nai to chidudu. receive and exercise dominion Yesu over nam all that have been chidudu. against you. Nanya hama Those du diseases, futo nyoji. Those Ma du difficulties, dolele nyoji. Ma du nu those vonji. demons, Ma du gbogbo vonji. and all the oppression, Nu sia nu all the ikela be ya mischiefs of the zim devil danyi against atem you. de toa. It's time for you to Yesu rise above nane them. ma duo katanji. Father, the Lord is already standing up. Please give me the signal if you are finished. In Yoruba section, can you wave? Can you wave that you are through with the? Yeah, okay. All right. God bless you. Mo pa mea. Get ready for your dominion. Chirado ela Let's be rise up on our egbona. feet. Let's rise up on Chirado, our feet. You na are literally receiving your pedodora. dominion now. Get ready. Amen. Amen. I rejoice with you. Jile jom kple le fiesia. Miracle, Maube nukunwo. healing, Toyoyo. deliverance. Katutu. You have waited until this time. Ela lava And the sere Lord kapopo has ya been mela. waiting for you. Apetola ha le And as notekpo. we're praying now, Ne mia dogbeda and zon. you connect Na o de to ka. the prayer Pakple and believe apetola akwesea. that the Lord Be is setting you free apetola now. le de gawa. Your healing now Toyoyoa. will be immediate. Ava meno enumake. You lay your hand where you Daside have the afike challenge, le vewa. the sickness, Fike the dolele alea. disease, the Fike affliction, le vewa. the attack, Fike futoa. the Le infirmity, dove vese sena olea. anywhere. Then you raise up Na the kwalo other de ka hand. de ji. And when we pray, Ne mi egbe adomda. the Lord already knows you are Apeto there. anya. And He knows Beneli. the problem Enya wo that brought you kakao. here. When you hear the amen, Ne se amen. that Ko means, chiakola. so let it be, Egomanye so be. it is. Ne va You take eme. up, Nenema. find your miracle Na there. todo ki okpo. Akpo be eva mena onumake. Fofo. In the mighty name of Jesus, Le yesu ponko se semadia. we know Nyenye. that you are a God Be enye that mau cannot fail. yi keme do akponu You o. invited us. Mau, You said, call unto me. Eglo be nya All yoyi. ye that Na me yo labor kata la gbagba and jem. laden, Ye call unto agbale mi me. awum la. All the ends of the earth. Eba mi anyi And ma the saved anyi and gba the bibu healed la and kata be mi trode nu nye. Ne ma khona mi. We're asking, O Lord, Apeto mi bia. your deliverance will Be come to na everyone khona right now me in sia me le Jesus' fiensi ale yesu penkome. You are the God Wenye of all mau. flesh. Yi And you kenye have nchi lo assured kata pe us mau. there is Enami nothing kakade jibe too na hard nekem for be you. wo me And I sese na bring ya everyone pao. with Me their kpula me sickness, sia me. with their disease, Kplo be with their dolele la me infirmity, with gbeglo. their affliction. Dohola I me bring nuo everyone kata. before you Kplo ve now. sese o la me kplo Touch van them, kumenao. heal Apeto them e. in Jesus' Kasio name. na haya o le yesu penkome. Every power of evil, Nous every sene power pepe yi kenye of viviti demon, nous every seo power gbogbo of vombe nous Satan, seo I satana be nous cancel so out kata of their me lives. tefido kata mlo ba gbeme Those evil powers, gbogbo voma o evil be nous se spirits, gbogbo makoma koma o yo le do veve sese na o me dekpede oji mi togo la fi ma le yesu penkome
Lord, I pray. Aƒetɔ me bia Definite ame yiwo in katã ye dɔ madamada le wo ŋuti akasi wo kuma yiwo gba ŋkuwo ne ʋu le Yesu ƒe ŋkɔme. those who are dead, those Ame who are yiwo dumb, to touch kuna them now. womeƒona nu woa, Open their Aƒetɔ deaf ʋu ears to na wo and loose eye their woava dumb ɖe tongues ade ga woava ɖe woatɔ nu immediately ƒoƒoƒo now in zi Jesus' ɖeka le name. Yesu ƒe ŋkɔme. Those who have any affliction Ame they yiwo carry vevesese inside ɖe them, le lãme na wo kidney, le woƒe agome, le woƒe dzɔfitome, le woƒe lãme be teƒe ɖeke la, mebia be hayawo kple wò ŋusẽ blibo la le Yesu ƒe ŋkɔme. cancer, Cancer, healed in Jesus' ƒotagbana name. tso le Yesu ƒe ŋkɔme. Tuberculosis, be Gbɔxi be dɔ healed ƒotagbana in tso le Jesus' Yesu name. ƒe ŋkɔme. Respiratory problem, be healed in Gbɔxi Jesus' gbɔxi be name. dɔ ƒotagbana tso le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame yiwo katã ye wobe eʋu mele dɔ wɔm nyuie ɖe o, meka nu kake le lãme na wo, Aƒetɔ medo gbe ɖa be fiesi ya, o na be eʋu be dɔwɔnawo netɔ ɖo teƒe le Yesu ƒe ŋkɔme. And those who have issue of Ame blood, yiwo I katã command ʋu that issue of blood kɔkɔ will be dɔ stop le to le wo now ŋutia, in mebia be Jesus' name. ʋu kɔkɔɖi be dɔ ma ne so le Yesu ƒe ŋkɔme. Ame yiwo dɔmadamada dɔwo le teƒe dzidzi, Mawe wò ŋusẽ gama ne kasiwo wòahayawo. Short leg, Afɔ grow yiwo out kpokpui in le wo Jesus' nɔvi name. gbɔa ne dzidzi woasɔ kpakpe wo mevelia. Aƒetɔ, mebia bena viwo katã be lãme nesẽ tsaƒetsaƒe be dɔwo ne ƒotagbɔ atso le wo me. Klibɔklibɔ be dɔwo katã, tension be dɔlélewo katã ne ƒotagbɔ atogo le wo me. Afi ɖe kpekpe afi sia afi yiwo kaka le miaƒe agbe me la, Mawu ƒe asi ne ka mi gaƒoƒo ya me. Wohaya o, Be healed. xɔ dɔyɔyɔ, You are healed in woxɔ Jesus' dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Well, thank you Aƒetɔ because me we know da it is kpenɔ be done. eva me, eva me, eva me. Everywhere. Nu siwo ne kaka ɖe afi sia afi le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le. It is done. Eva me, I said it is mebe done. eva me. Check up yourself. To ɖokuiwo You said kpɔ, the miracle to ɖokuiwo kpɔ, is Mawu wɔ nukunua na wo vɔ.